Matijong ni phai thong kebra isipen arkoi ni phai hinia pharman 144 kapang dakpon. Karbianglong lapen Nagaland hoy nahorlang solong kacerok to kamay kapadupon. Di Pulam Ding Road the sojor patwa klamalong batili ke ap kacepati kapamanpon. Karbianglong along Isram Kart Mission Pen kapachun pon thek Japan Karbianglong Labor Union atumpen sai kedengpon. Aprangsi nilihin pen birta kilang arato anapan kardong pajirlo kardong non nili karbilong ria birta kithana bang sami ojang terangpi non birta ang tonpen arjupon sena. Matijong ni phai thong kebarni Karbianglong DC Conference Hall along DC ADC lapen DTO atum celangsi pherangkia mai kangni. Laso pherangkia mai along Karbianglong DC pen kapachini pona tengki Matijong ni phai thong kebra isiarni lapen arkoi ni phai isiarni ke ratatum ning kaceparong arni. Lasi laso arni horkangri pen bait mate hemkong long kevek vedya Japan kapachini pon. Lapen dangni kevek lapen kache thap duna tumapan helmet kache kup Japan kapachini pontu. Lapen hemkong long keve kabang puatum seat belt kache kok Japan ta pachini pon. Lapen matijong ni phai thong kebra ICR ni lapen arkoi ni phai hiniar ni aparman 144 CRPC kapang dakpon. Lapen helmet kache kup ke lapen seat belt kache burve polote petrol mate hemkong long ajang thuta thailong lepusi DC pen pherangkia mayelong pang dakpon. ৰাইজৰ কাৰণে কেইটামান অনুৰোধ আছে অনুৰোধ নহয় একচুৱেলি এইটো ডাইৰেকশ্যনেই যদি আমি ভাইলেশ্যন পাওঁ তেতিয়াহ'লে ষ্ট্ৰিক্টলি একশ্যন লোৱা হ'ব যে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আপোনালোক কোনেও হেলমেট নিপিন্ধাকৈ বাইক চলাব নালাগে আৰু ফ'ৰ হুইলাৰৰ কাৰণে ছিট বেল্টটো মানে বান্ধি ৰাখিবই আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে যে যিসকল পেট্ৰল পাম্প আছে এইটো আমি ছাপ্লাই বিভাগৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক ডাইৰেকশ্যন দিয়া হৈছে যে যদি হেলমেট পিন্ধি নাহে মানুহ বা ছিট বেল্ট লগাই নাহে তেতিয়াহ'লে পেট্ৰল পাম্পবিলাকত পেট্ৰল যাতে তেওঁলোকক দিয়া নহয় দুই নম্বৰ কথা হৈছে যে যিসকল মাইনৰ যদি আমি পাওঁ কোনোবা মাইনৰ লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে ড্ৰাইভিং কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি পেৰেণ্টছ আছে যি পেৰেণ্টছে তেওঁলোকক এলাউ কৰিছে তেনেকৈ বাইক চলাবলৈ তেওঁলোকক আমি এক্টৰ আণ্ডাৰত লাইবল কৰা হ'ব দুই নম্বৰতে আৰু যিসকল আমাৰ HODসকল আছে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেওঁলোককো এটা অনুৰোধ জনোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ যি কৰ্মচাৰীসকল আছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল আছে বা প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকেও যাতে হেলমেট পিন্ধিয়ে অহা যোৱা কৰে কিন্তু এইটো ষ্ট্ৰিক্টলি চবৰে ওপৰতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব যদি ছাপ'জ মই বাইক লৈ ওলাই গৈছোঁ বা আমাৰ ADC বা DTO বাইক লৈ ওলাই গৈছে যদি তেওঁলোকে হেলমেট পিন্ধা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেও তাৰ কাৰণে দায়ী পাব তাৰ উপৰিও যিবিলাক আমাৰ মানে চিলনী যেনেকৈ আমাৰ পিকনিক স্পট আছে তাতো যিসকল পিকনিকৰ কাৰণে আহিব তেওঁলোককো আমি এটাই অনুৰোধ জনাম যে যাতে কোনেও ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং নকৰে আৰু যেতিয়াও ড্ৰাইভিং কৰিছে তেওঁলোকে হেলমেট পিন্ধি ড্ৰাইভিং কৰে তাৰ উপৰিও যিবিলাক লিকাৰ শ্বপ আছে এইটোকো এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ তেওঁলোকক ডাইৰেকশ্যন দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকৰ দোকানৰ সন্মুখত চাইনেজ লগায় যে কি যদি কোনোবা বিনা হেলমেট পিন্ধি আহিছে বা ছিট বেল্ট লগাই আহিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে লিকাৰ চেল কৰিব নোৱাৰে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ যিটো জইণ্ট টীম আছে লাইক মেজিষ্ট্ৰেট তাৰ লগতে এনফৰ্চমেণ্ট টীম ফ্ৰম ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট দেন এক্সাইজ এণ্ড দেন পুলিচ টীম তেওঁলোকে বিভিন্ন জেগাত মানে নাকাবন্দী লগাই চেকিং কৰা হৈছে ব্ৰিডিং এনালাইজাৰ থ্ৰু দি কোনোবা মদ খাই আহিছে নেকি তেনেকৈ গাড়ী চলাইছে নেকি এইবিলাক চোৱা হৈছে চ' আমি এটাই আশা কৰিম যে এই দুদিনত আমাৰ যি মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো এটা আমাক এটা টাৰ্গেট হিচাপে দিছে বা এটা ৰাস্তা দেখুৱাইছে যে এই দুদিনত আমাৰ যাতে কোনো ৰোড এক্সিডেণ্ট নহয় তাৰ কাৰণে আমি সকলো সজাগ হ'ব লাগে আৰু এইটো এটা নিগেটিভ ষ্টেপ নহয় এইটো আমি যি আমাৰ যি চেকিং হৈ আছে সেইটো আমি কোনো ৰাইজৰ কাৰণে ইনকনভিনিয়েণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কৰা নাই কিন্তু বেচিকেলি যাতে এটা সজাগতা আহে
আৰু আমি নিজৰ সজাগ কৰি ৰাখি নিজকো প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে আনকো প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে এই ষ্টেপটো লোৱা হৈছে তো মই আশা কৰিম যে সকলো জনতাই এই যিটো প্ৰচেছ আছে তাত সঁহাৰি জনাব আৰু তেওঁলোকে নিজকো প্ৰটেক্ট কৰিব আৰু আনকো প্ৰটেক্ট কৰিব সো যদি কোনোবা যদি Bangso along bait mati hem kong long kaching koi hot ki duk ke boy data tuma phan ambulance ke van tong thek the hot ke rab dun thek bang phu aphan man peng pen archu ponji puta DC pen pachini ponthu come to know it and then they help suppose nijo personal guide suppose ambulance ani ahibole 10 minute 15 minute lagibo but he took him and drop in the hospital or inform all the stakeholders and that's how if that person is saved then he will be treated as a good samaritan and he will be appreciated ठीक है कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी है जिन्होंने ऐसा 10-15 केस कर दिया है ना 10-15 केस में ही help somebody so under the condition there is a possibility that later on the state government or national government also what to say appreciate him for his action so Karbi Anglong pen Nagalena hoy nahorlang solong radatum kacherok tok pen ki dojia phan matijong ni phai thong kebra isiar ni New Year kam social awareness mati kacherok tok amai kapadupon labang somai laki jasemet pet ko sonsi aduya hoy long li kacherai kom thek ji mati ki do pathir thip thek jia phansi la somai long kachingwai pon Labang somai long aluhia man pen MP Horen Singh B, KAEC Board Chairman Augustine Kramsa, Borjan VDC Chairman Rajbu Teron, Nahorjan SGB Noken Tokbi, Karbirong Supi Nahorlang Su Kumitia Maipu, Thang Sing Timung, Lapen, Karbiang Long Penang An, Hampang Song Klembang Pubang Pietum, Chetong Dun Pen, Misen Pen Mai Pajupo. Chingrum Pen, Chethan Pen. Manja Pen Vidya Singh Timung, Karbilong Rebirta. Churunangi Karbilo Chingrum Pen, Chethan Pen. Labangso. Railasi Churunangi Karbilo Charlie Song President Thang Sing Terona Kahai Penanda Iso Sangho Kaprek la Karbi Youth Organization atum Chingrum Pen je lake Karbi Longri Karbi Long le pot angtan pen keong khai tum dak long le pu bangso je song dut hai amatsi halai khai phan mang dak pen toy elo lasila toy da phi bang si non bang ke dak ni hang Karbirong supi puarong amen pen si seng pon po si formally itum kechingwai paduji prabjin pen dak don pharu hini soselo lasini tum kamatha bang don pharu hini kali asuri pleng nai pujar bang tema dak border Nagaland border penang lasi border yong si nang ni cerai pulote itum rong si donai pen semena pilar kali rong mat si seng nai la pen duthip nai pusi nilihin pen mata pon la son si nilitame aku radang nuta jai pon lo la sining the la solong le bang ke adore dolong le la pen long le kam ke lo Karbi etum mo ningkan pharu hini api pulote Karbi tum ke do thai we deji pu kama tha pensi etum la so rong seng pon la si long le bang rai pinai Karbi khai phan pulo la si non bang so ke klem ke dam long tame Karbi Anglong Autonomous Council penta nang cerap dunji aso bang ninge thedu la pen nili SMP busame bang sorong ke thip ji phan bang pima ke klem nei pima nili phan arpu nang pi la so teng pen nili che klem ponji pusi nang tu mediang nu tame nili che chak sa la pus tamil la non la dak lom sitame thek dam long ji la folen ki ru tu wala rai long sitame pina an bang khai do la tu ma khan tame nang ni tum ahi me ku pine ke puji do ma asini je itum authority ko malo Karbi Anglong pulote Karbi Anglong Autonomous Council se Karbi Anglong Autonomous Council pen langbom lo komama kuso adim si illegally mane legal awi pen mane aron kali pin pen kedo ba khai tum lahai adim langbom lo la sinang tum chini lo dudu koloni long tame ko anani pen dak la mum choma khai tum si dolo la si la tum han ka tharle ji phan sungkrung si tame isi bold isi decision and pensi Karbi Anglong Autonomous Council mane CM Dr. Tuliam Longhang alang leadership pensi decision and deloje tim Karbi Anglong tu decision je bangso koloni dudu koloni bang eviction padon lo nasi almost complete lo ta dolang nasi demoralize so hada ke dotum la pen la ke lahaya khai tum ke Karbi Anglong ke do khai kali khai barim kali la tung angtan pen se ke bang angtan pen bang si dak etum Karbi Long le nang cerai la si la son tum han bang ke piu pen ni tum pen ahin pen ame bangso rong ni hang so Karbi Long sopi arat adon do an atum tame council pen ke deng pon
lahaya kam ke klem long kami ni tung hin na cerap dun ji pusi lam chak la si council penta chingki pon ni tum daga committee dolot puti mung sang ho dolo tiso sang ho dolo prabjin pen ni tum chingki pon bola pen cm ka hai pen ame liliga chingki tang dolo la si dake tum mithang khai fansi settlement pinang pop pota pen dang lok pimang government ma warsa enda piponang pokali pulote tum border along leke tum khangun e pojone la si alang lita kroilo convince sola mangala si pota bangke prabjin pelong pon pa athema non ke border eleka ke doan ke pota akij joy ben seroi pon ron pon bom mati nta alak sele ron ta asi dak kame itum ke do bang si thil thip nai thil thip lo pote pota ta long po jat awar sai ta me long po sini Karbi traditional sport kapang chupon Japan mangponsi mirjeng klabatung pen cepater pipon along Karbi traditional sport association lapen lumbajong development organization atum jerap cheto ponsi matijong ni phai thongkebra isiarni dipulam ding road 5 kilo theso ajor pathu akramalong bathili ki ap kachepati pamanpon so bathili ki ap kachepati along bang thongkep susi abang photum chepati dun bang thongke bang bong pen kiching sianong e kachipalong pon laki jensing timong si chipalong pon la so dun hinianong e ang deng kachipalong dun sarsing tisu lapen ki thomang deng anong e kachipalong dun birensing tisu si chipalong pon la so ba thili ki ap kachipate along aluhiaman pen kasa kong chunbang pan kachteron ronga sar lapen kaprek man pen ki dotu chitong dun pen misen pen bang so sai pachun pon Ampas tame Lumbajong Development Organization atun cepatir pipen kidipon batilika along kidipon pot ni liming aklong pen chorolo lan society tum traditional sports pangching turna lang lan society tum paphang na lang ini tum traditional sports bang chopik batilika chot pali hambi pathuta dolang kengnong nang kadam dolang lason kapre ke pathu dopik lang lasi pini batilika pangcheng lo monon pis tame kapre traditional sports he pangcheng pon bom nang po ni ton Karbiang Long Sports Association na himas tame pandili jungjung bas tame kupi maceram to ni ceram tunji lapen la ansi itum case tame si choklim ni tom chethan pon po karno matijong ni phai thongkep bethali ke ap kachepati adak theso long biponik lo bangso bathali ke ap kachepati long hiltum long cerap dun Karbi Traditional Sports Association lapen Lumbajong Development Organization hiltum la songthom cerapen si bangso hitum Karbi pathu barim bathali ke ap kachepati biponik lo lapen bangso kachepati long pini bang thongkep susi phai dolo kachepati bang photum lapen samjin pan pachun ponlo ancho tagalang ilitum Karbiang Long Sports Association General Secretary aki hai pongkos peron alang tanil tum long chetong nunlo lapen wesen pen ilitum program mang chun ponlo lapen anso se ilitum muneng mate non kibang ji la 2002 ani kanong same pathu barim akapreksa me ponji pan sining hang mate pachepate poni pan sining hang la sontak taksi kengdongdam pen ke kat lapen hambi kapathu seksare kapathu koron keron laisa menil tom pathu pon kachepate ki dipon jining hang sedame nilitum mirjeng club pen ki un edat hai asi alang nitom fan chuning ni ponthu Karbiang Long Traditional Sports Association lapen alang nitom kara Lumbajong Development Organization alang nitom seta menang cerap don bomji pusenili hin pen chuning ni ponik lo lapen ang cerap don nang lang lalu plante ilitum Karbiang Long angkang pialong ilitum Karbi pathu barim lasra me ilitum angdang ansose ako pangkui pon thubom nang ansose ako kachepati same padupon bom nang pini bang nilitum long bang thongke pra phone si dochotlo apen moneng ki bi pon thuri bang phoke ba bang pharu an pali ji phan sin nilitum ban bori pon po kecheng si peneng nilitum bang ke bang thongke pra phone si bi pon thekchotlo lana chotlo ba Kidu ki boydet pen kachongda choda tumaphan non kachari pom BJP sarkar tumpen kirap kapajir jephan Isram card paklang ponlo laso Isram card Karbiang Long ang kangalong mesen pen kapachun pon thek jephan Karbiang Long labor tumpen Indian Prime Minister Narendra Modi phan pinpura lo panongsi Karbiang Long disiari deng pajer pon lo pusi maipu mensing rong pi pen pherang kya thengno than pachini pon laso sai ke deng pon hot kong chun bang rising milik pachethang kong chun bang Sanjit Kramsa leadership Bidya Singh Rongpi lapen Karbiang Long labor union along klembang phubang phetum chetong lo
pen abhera sakuri pen abhara an ke kap dok kaweta long lap nei busin litung make mangke lahan labang so card pen mo long te belek asom doji niritung labang so kiba ale long yu busin lima thalo labang so asema central government labang so prime minister labang so ice scheme mane nitum Karbi Anglong Labor Union Central Committee team hui pen dak nitum labang so birta ka chini ke lam ya chini team kan engton ka kardong loji pen abhera sakuri pen abhara an ke kap dok kaweta long lap nei busin litung make mangke lahan labang so card pen mo long te belek asom doji niritung labang so kiba ale long yu busin lima thalo labang so asema central government labang so prime minister labang so ice scheme mane pangda kalo labang so pen nitum kado we ta la kecho endun repja fan ke nitum la chongdat chotolo kityo kado we khiti tum an mane employee pen kaprek an mangke long edip sini nitum ning che thedo atuma bangke la ke illegal la tumangke nitum pen labang so abilta mane tin pan arju pon pe puta kaprek ke baduta claim kono nelo nilitum hoi pen si claim pon po nilitum pen cepat pil pipo athema nilitum pan already dc nitum han appointment nang pe lo labang so teng si tum claim pon nang kok Labor Union Central Committee team hui pen dak nilitum labang so birta ka chini ke lam ya chini team kan engton ka kardong Pinya birta ki laan si kang ton cholong kaduka via phanta kardong